бо алиф соҳиби мошини нав шавед. Пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона амагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Марамат бародаро Toyota RAV4 соли 2021 мотор дизела гибридаи гарини экономичния бародаро. Марамат тамошо мекунем мошин вагон растамошка шидагӣ. Салон шаг мегирем, салон шам як тамошо кунем. Давош маҳкамаи? Гӯш намекунӣ? Кали чабудагия? Чанд гуфте сенира? Хоб ира 450,000 сомонӣ мегабардаро кали чахай дертар мераса кайлташ. Нархиш 450,000 сомонӣ. Состоянияш гизалай бадай. номерои бародарам мемонам, занг мезанен аз номи канали Автолайф барои шуморо бо скидка мекунам. мақсад харидор бошем, бештар маълумотани мегирен. ва инчунин метавонед ин мошинаро бародаро тариқи алиф кредит ҳам харидорӣ намоед. 92 788 88 87. Lexus 350 соли 2015 ҳай вагон, объем 3.5 бензин. салон шаг мегирем, салон шам як тамошо кунем. обогрев, лифт, охлаждение, массаж, автопилот, старт-стоп, автомат коробкаш. хуб ҳоли навороти бародаро, ҳама наворота дора кор мекуна. хуб люк, электрони. маҳкам даст. хуб нагай хафон бинен. нархи бародаро 300,000 сомонӣ. боз муомила дора. номеро 102 300 100. бародар чанд мошин дора, бо ҳамашамо ба навор мегирем. тамошо кунем. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улави чхоло аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳр ноҳияи Тоҷикистона ройгон аст. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе, автоцентр, дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чхоло мебинед ки тамоми ин чхоло ки шумо дида истодаен ҳама бо нархи оптои барои шумора ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф, пулод намешава ҳайф. мошина фасҳон бикун, душман бина кина кайф. фаҳмидӣ бародарҷон, биё нахе чхолора биза, зимистон шидеса гармак мегардид. саломат бошед. ина астраи караман бародаро 10106 простой 65,000 сомон. ина як тамошош мекунем. салонаш краскаш соза, сасяни зур. тарафки бушучунай. люк дошта. барои пешиш электропакет ҳай. кондитсионер дора. люк дора. хоб 88 4 та 1 чанд буд? 388.
88388 مرامات زنگ زنه کده خطیش معامله کنیم ماشین که هنوز لسه میتونین طریق الیف کردید خریداری نامه بارداره BMW Troika بارداره 2002 سال объемش 1.8 یک تماشا میکنین Tonirovka خب اخیواش روچنای بده خب شوش الکتروپاکت коробкаш механик люк дора نوران صداجا چیل دن نولد چیته؟ چند تا گفته شکا؟ 63 تا من معامله میشه ماشین که اینا لسه میتونین طریق خلیف کردید خریداری نامه بارداره 2006 اینا است درجه 1.8 خبرگار موتورش نه یورا نه خیلی ماشینا را موتور اینا میده خب 100 چند هزار پرابگ میگه 12000 یک تماشا میکنیم 1.8 2006 سال مثلا شاید تماشا کنیم ماشینا واگن هم داره که باشم الکتروپاکت سالانش تازه چهار الکتروپاکت اینا коробкаш автомат همون آواروش سطح و ایش کار میکنه نوعکشون نشانتون میتیم запаска هم دارن چند تا گفته چه 80000 با معامله میشه نورون صدف 040090 запаскаш هم قچکا بوده مرا زنگ زنین قطعش معامله کنین ماشین که اینو لسه میتونین طریق الیف کردید هم خریداری نامه Hyundai Elantra سالش 2008 سال موتورش دو بنزینی خالی 4 تا بالونی نو یک سال حجت های داره از این سالونش سیمکا میکنیم بینید اینا سالونش چخل داشت دادیم دارو الکتروپاکت چخلای خوب زدگیان چه داشت دادیم هر چوری داری الکتروپاکت هم کانسانرش کار میکنه коробкаш автоматика مولتی رول داره نرخش چند که 68000 با معامله داره ماشین با شما میتونید طریق الیف کردیت خریداری نامه نمرتون چند دکه 887 72 88 82 میتونید زنگ زنه با معامله کنید BMW Troika سالش 2010 سال دیزلنی موتور موتورش چند دکه؟ موتورش 3 دیزل از
ина бародаро салонаш шиқайда судем ҳама кожа луксай салон шиқайда судем 4 тадар электропакет кондиционерш кор мекунам монитор задни камера мультирул коробка автоматик нархш чанд қадака 155 000 бо муомилат дорад мошина бо шумо метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед номеротон чанд ака 98 37 22 33 метавонед занг занед бо муомила кунед. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. Пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. Барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия, яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. Агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. Муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.